hyɛ mpa mfidie na na yɛde yɛ adwuma nti no no ano ɔhɔ ano wagina yɛ de opɛ ti mo fa nkyɛe nanso yɛnyina no so na yɛmfa kaseɛ no ensi ha de adu so no de bonkrata no wɔ ha online so kɔ hɔ no mansɛm ne bi wɔ hɔ ti ɔman hene kwabna sante egyina ne na so de o kame ho na afei yɛyi mu ensɛm de ama brana so nsuo no etɔ wanyɛ careful bɛda menna woda wada wade so sika ɛbɔ opuno wɔ semada ti sɔre many hanchew makwadwere nchew sɔre na akɔ adwuma radifo obia nkomra somdwe meda sepa be me na memu akwaba oh na majo so na hwe say me chichi ni kwa ba na wan hye wure fi ye eni banche na eni ha jun no I don't know but when was the last time I hwe woni waso ana ose when was the last time o sound man out on when was the last time I hwe woni waso ana ose Thomas de yede goka ene watie sia wade akon bo ko wade no apart from so wo hwe o moja emu no no hwe yade bia asiesi wo no o se waso wani o ya no Adom ya kra ko 6 months na the doctor kan na examination the bro fa say cavity break of the break you should brush you brush no dey na choose do I say chuchu asi ha na say ni kwa so you should have brush da mun ko tie sem o na mun susu o se nya carpet so you should medium brush na dey chuchu enu ti na enu you should system no ma Thomas wo efri mimi di pedua no na anom egu fom no ena wa wo si oda kwa dey me ma odue but honso ye krokro pa o dentist for krokro papa na say wo hwe ba ma mu ameda ho no ma na oh sorry sir sorry say ye krokro ko ba bi o mu yesi ho adwuma ye papa bia no bowura ho ye be krokro kama bo se o se no e se onya adaje ma o se no en kwabna so mo ka say na be ka say na me se de but o sinti ebetimi ama o yare foforo ya mesrem o si nyina ye green mesrem kaka ha watu si etu twitwi ni ye bi musu twitwi anwumre moko musu twitwi musu ba ko na matuma adwene the copy the following day mo dem kra mamudi so twitwi anopa na anwumre because anopa no wadi di niema nyina ahyemu chishembasa ti anwumre no the last na be ya obeda you know tubon sa na dwo awada na bo bi anya kwan medidi wo sinimu madaroma twitwi o sene kama hu se simu ada ho efi ne keka bi anim esa mo onum eye neat tachere mai na wuchi so sremu obi tachere maso aye white say eno kwampo enya fine so the comfort ade ba ko di jam o mo se enye takrai kan yes eno so me kokka masum no so amun sem bebre kese bisrewa o se me enyi asum kra o ko na o de wo kuta tete suban nya hwe ba enko fa akokọ tag yes me enyi asum o tu so asum ke ka o say ni o me ekosu ba kwa mo kai ye no kra so ni o me ekosu bisrewa ni o me ekosu but chale ya na enye ni o me ekosu papa nti wani waso ose apart from so ye ni pedua nyina mu hwehwemu no masa anyoma we nyina enhu hia it's very important ye ba na ye ka kana service ye me say na afia kai wo twetwe sia na pa wadi aduane e ko twi kobrema nyina ba ya enwumere wantimi kra rensi wonum kra anya hwehwe okọ anu asa dia koda unfortunately obi kana o yire da ho asa dia kofi o yira no eye ma so wo wi asa mo bre senteno na sa ni oba sa nya be ma o sa di ogogoro sisu kra sa e de bufu kra ba wo ho me kra ntimi na be ma ogogoro sa di ye adwuma na do sa aba o we pie dem na ho nyina ise briwe no ere bia obo obi di o so onye asem no ene ne so ni di si ebi aye mo obi Thomas o ka ikwachi se Pierre no o ka wasem be fi onye ti mesrem ya ka twem bada ya semhia pa de bia da be hu afia manko bia no ama apomode hu nsem about team it's very important bebrebe na o pre-cop nyina o ku afuom o ko fitting shop o ko magazine ura studio o ko ayi office o yese o ku ntokwasika o bo anu nyina so apomode no etosia o ba bo anu nyina no awie o na afia manko nya bere because atam no di ho wanya bere kama abedese no se ampa se ni si fiska
ti mesrɛ mo a mesrɛ mo kra kwa na me call Facebook live me ye di nkomo aba kote den di adru asese se adru bia ye kote adru bia ti na me ka che me ma ne se omonye careful de hia so bedidi yi adru bia ti se adru anka ba foforo ka unim se unim o sha se obeka se obi a oyem na ye oya wanya se be wi ache no de abetua to ebe ma ba mamu aye den ena mabuni buso den me hu ba bi kro mo de ko etu do ri che kolebu a mema on ni 40 years a akwa because the adro na asha na sa nti wanu madro na too much munya na munidi yi. I don't know why there's that craze for sex too much. Eno no kra ehia eno ne wo be ma na de nti adwojo de wani waso be ye hye. E ba wo no so wo na pa wi anyumre ano pa wi anyumre. Just a want se e do ko beto wo ko fa Viagra. Wo problem. Na fe bitters ahodo nyina ko twi cobra man bi bitters ahodo nyina o mixing 2x3 2x4 2x6 e place oni ayi free na di we asoso na nya say ja too much monto mobo apomudo sem ye ka no me say wo be wi eche na be affect wo liver na wo kidney because we can bom onu se be gina so nti gina so wana dia na de ade ba akokora me dey tell you semuni wo bi call see me ko punish oba boy o ko punish oba wo de ho no no wa ho na punish obi and Sako Rivers you note no too much ko ni 40 years yare bi anka eno aso awo ade ani nuro sa eno asese sa that's a problem mu akọ hospital ni ehuna de kro ni ma osu aduru enka se matisa osuma si anu mu ya je no ntime so men ma so na body na mo de mu tey ya de bia mu agi na ama mu aye mere de biye o de ko parties na ko weddings na ko engagement na ko ayi na ko gathering of men na hade 86% of the conversation it's our conversation biggest session am for ka mu sitase PR already hu ye mobo manu su mu duebu wo bi kan mu duebu mu din komo esresre wa ti o manu na ama pressure na mu duebu na se ne no kure ade ne nyadwuma no ti o ade no nyadwuma na o ti ho wo twa adwesi so eno so ni ahonte na de so ko hospital ni a kire we hu adekodi ha ne se okototo aduro bia be hadwe nti ade ne nye na ma menka kabate ni be mu kama ne bruso na akan ya as a member me no obi ade bia esombo ma obi a no etosina ya na how nti sa na tie oba na onya mfaso osoro se nkosa ma na ono ha no wonso a wo ho no enye yie ma wo wonso ha nti nya na ekọ hospital ade hu ye bobo na se onfo bia de ndom no wa o de jari dun me totwene wo so empagya ne mu atwa empagya ne mu didi yie kwabere no na mekan na se de bia every day bia gobe na odi de bia gobe do bia de bia because no na efo emwa you have to eat balance di freeze kobe 81 oni bi kura da vegetables so di but kwabere no na beboa no be ma say tomatoes say wo ho anu ayi ba awo bigumu awe na jina wo na aso yi ba kokora be ka say se kakumba na bibi oble wo de nya fe ne be but didi ye ne ja no be be apia no kra free des a ne man de tomatoes kakumba ne sa ne man carrots sa e bu say bam oni define aduane no a di ya no a na de wo ya kan si amaka je di ago ene say ne me ba ya manini ni ho a me hwe ya me say manini me ja ho ene de waja no ho munye careful it's not a joke woni approve so sa o sa na wa your own doctor woni na approve so sa o say nchini bi hihase e unusual what that sorry wie wa dwan o ko still nchini bi baba nchini bi baba o hwa dia na say ayo yi kakra bi o say o normal no de num no what num no o de asoso koso very important ya tutu ya nyoma titru ya pomuden wonsem because makacho ushia Ghana for eduonu a emu be miensa de bekacho so mo gibre eko hospital ko hwe o ma pomuden wonsem dia ka nyina onyame adom hwisi onyame adom ni hwisi na sana onyame na adom na ko dia doctor for by o ko the hospital by wona gi nimdie woni padua no ahosiesie no o de o ma ba se bibi tochiwa. You know, Mesremwa is important because the rate I jaya pomudi ato na ye nyina ye chase sika no
Obaba no na wanya sinto kese pa wo ye ho hwenye yi obi nko kra me hu se be ma eni kra unu 40 as if you are Dr. Bika prostrate kra na unu 40 go and check ojo so ti se wa ti se mu twu se yere o boxer shorts e show no ojo so wi akira asem ye bebre so ye bu ye ni aguso ti mo mi ani san komo no ye fiem yenso ye mpesa nkomodi no wo fie ezi edi na ya fere adenso ye power ye hu anajuo yesi ye nyina ya fere ti esi edi san komo no na de na enye just a day na ebo ye nkakran ye pay attention to our body body na ewa wo dia exactly eze me unam ahu se bibia ye kuru enye sa na net ti na uyemu ye kuru bebre sa na odu be hu body no so what you say obi asara yesi ye tintesuo normal fiti anopakop manyumre be ma wonyem ya tam eretam ozo fibiansi nipadia na ye kama odi ya karan ko Pedro bi nya ho ko doctor papa ho enen so kwanche doctor for na doso woni be ba won say o fake doctor no o diwu ye be wo pane kra o mo quantity e pan kwesi no mi so pane nim di e ba nyina akwa na o yam hihyew akwa bi ye de drip si so se e be che o ya otu ya ah no ye na mi say bra ye ba bu jirachi ne ukwada babeka say ne ye agokansi a osepe nkomodo do na so na fe pese bi be wa bedwem on Adom TV multi TV se free service copy me say no nkonobo ye nyina ya sudi esi adwuna my Ghana but unfortunately ojuna my Ghana obi na asem from bo na mo fan chen most of these people are talking about Dr. Mahmoud Bawumia okofa na nkrata no but mo fan chen enkwanhia na da ye di dwumadi no isi manya bre ye hwemfo yina me ho dwiri mi ba be ko nya video no wie ye no me yonko bi ono no ba obeto so gina ye ono so be koboa onya daagi twa video ai rade nyakopo say every day in your life every day every second in your life Mr. even though some of them kwanhia ne nyoma to avoidable but they biara da second biara oyonyame I'm telling you oyonyame ono ane because kwabna we mu dey o madura wie o wo fi Liberia proper Liberia ade ne sa na msi kakra bi wa bedu kaso a wo bedu ne Liberia proper ade asemni and e wo bia ya say Jesus Christ ai de woni kuma park here kurani oh eno na me kana mo tia se me say nipa no no sport okay nipa ne binim kran so mo bie o manum catch driver ne say ebinim hu se o mo si da se bia na car na nyepa ba ne bi su tietiem bo mo tietiem no na ehyen na abesia yi o tika mu Kumasi Accra road Volta region kwaso Central region Techiman kwaso be bia kwaso a wo ke bia Kentampo kwaso mesra wadaroma shenkani no modern bonu tosia ebuo kwaso o si mesra ba bia ode ekodi mesra na media metima twemo ba mesi for man na tobo yesa tobo ase yesa omudu barrier ma posi fo ne ne ntimi ni nkomo yi na ombre ne ho ase ada fo so ana mobu afu abasoma no se yanko masem o tra se isi na che tu yetimi ka wase yanka na sem why boss ani abo bayi why na fo ano kan sempa so utimu se America ade no ko no ma no America sempa no eno na ebo ayi na no se baby ode ye ko no ye be ko dechimu mu na de ya ye bedu mesre wani kuma I24 we dey say mani kum kakra mama me nrese kakra na me sin nante anya baifo bia o ya nkasa it what you see achi ya wo so wani kum it cannot always be because another cannot always be seconds na afa wo sheni papa pedi to quite free se bokino se hia to tomu akabe sima be se aduasa bi oso no mo adu ba bi o mo ko hwe ni pedunso aje hwe ba kun nan na da ba bi we kra na ye de abato dwa officially ya de achisu figure onyani asa e bia o mo epra ye na afia no kra pa ne se na Ghana no ene Africa no ye nkwa entra Africa me bi be ba ko mienu bi ana sebe dem die bi ba ikurumunu ni oman no ankasa won hyehyeye ni edosrum komede ma you know ba ya hai pa de na wo ye mua kra na si sen na wo fan e ba akunya adwuma wo ye mua no
ane si sen no nipa kura bebre de ohwo de obeyi ne yam kura be kakra no wa bre mo man ya careful adroba 4 mo man ya careful sra mo ate na ye nipa eye nipa se bi nyam a enye nantwie ne gumu nti wa so intese ya na me wa no so woti sia na che ya wodwene wabusuafo ho asa wo no bibia mfa ho ebegu agu bi saa nipa wu prekope nti anu anu no wu anu anu no wa wo ko ne nye problem ba wona e wa chire no o hawa wo de abeto won so e wodi obi abewu de nanso bre no nyame wo mre de mo obi a na wo de nso ya wo pre wo ho koi adrobafo monto mo bona mo na obra paake ka no omonna no wa so ani sokodia asra eu sa sokodia between gam ya system wo de nanka akwa ye kwatia illegal mining ebesi na no pa ye kasai ekono dia na agency ka bra ka sa no kra ya doso nkosi hwempo munya ye be kwa de eno ada deputy majority leader o say ensuo ne de ono Ghana Water Company awo hope o si ensuo ho asem de o maye acha mfie be nan se sa suwe ya ne de di adwuma na ye di disi ekra ene ye be kra nsuo aba sa ya tie mamu anyame ama ye bibia bia no so bibia disi ekra se ne omo na ebu man mpanifo amote so no mu amoba ko no ade de pa na ye ano me ka chere fia omo abusuafo ni Thomas me ka chere chronic so de aba cover price goes up June 1 so so ka okoso e see time no cross ya ne kwa me fancy ya disi ano bibi wa ka so bibia ni ho enti ye kono agudie mu nsem professor Ike Wallace ene nkofo nso ato aso mambo atman so ho o de ahosepe e to aso ye kwaba